Русия низам кыруучулары ишгал этилген Кырымда тутуп капатылганларны акымы эле кыйнай. Буну укук куруучулар билдири. Инсан акылары боюнча Кырымканда группасы кайд эткени кеби ФСБ хизметчилери Новокленова көйүндө яшаган ага кардашына курлады. Оларнын эвинде августтун 10-унда ишгалчылар тинтувну кечирди. Бундан соң оларны тутуп алдылар, кыйнады, коркуздулар. Зарар көргенлерден бiri айтканы кеби оларны из калдырмайып көтөклөдүлөр. Укук куруучу Тамила Ташева ЮТВ телеканалына билдиргенине бинайын Кырымда жирян зулумлары биринчи кере этилмей. Последние задержанные 10 августа. Августун 10-унда тутуп алынганлар кырымдатарлар дигил. Bir kaç yıl evvelsi Kırımga yaşamak ve çalışmak için kelgen Kırım musulmanlardır. Оларны жирян ile kıynadılar. Hakikaten ise insanlarga nisbeten zulümlar defalarca kullanıla. Rusya Federasyasının Mabusiyada esir tutulgan insanlarga nisbeten daimi surette kullangan ameliyatıdır.